amashi rwose tumushimira. Reka nubundi dusaba umuntu wahagararira bishop yishura indege. Tekereza umuntu wishura indege yishurira fofo. ya none ari kunyica. Uyu munsi ngo ndi muwanje mfite umuduga mfite uwundi. Buri gihe abantu bazambwira ngo se ugira rurumodo, ugira rurumodo, kawe tutara rurumodo ngira tara rurumodo mfite. Iyo nkubita gutya muri Timasi ntawe ndemeza. Hanyuma turamushigikira akeneye kamera. Mumukubitira amashi. Mabukwe ahora hano. Pastor itonegeza kuri ba mabukwe. Atanga ifaranga. Mama Jevoni nahaguke rero niwe mfiziga y'akarere. Ukoze kuri Mama Jevoni ukamutunga gusa ukanamushimaho gutya gusa. Abagabo baza bagenda batereta imihanda n'imihanda zovu. Hazogira umuntu upima. Mama Jevoni singiye kumutaka, nja kumushaka. Tubashigikire mu byukuri, munyemerere dukomere kirikamashi. Iki ni igiterane cya mbere kuva iki gicaniro gitangiye. Igiterane cya kabiri tuzategura ibintu byagutse birimo ubushobozi bwagutse, sale zagutse, ibyuma byagutse. Rero reka tugushimire muvandimwe, munyemerere mubegere mubashikirize iyo mpano. Reka mubanze mubashikirize iyo mpano. Mwaje hariya hagati kugira ngo niyo foto bayifate. Mwegere nawe turuka hariya hirya. Ndatekereza kamera irimo irabikora. Mu byukuri turabashimiye rwose. Famiye Kiriki mwarakoze kwitaba umuhamagaro. Ubushobozi mwakoresheje ni bwinshi, mwanya mwatanze. Imana yo mu ijuru ibashigikire, natwe turabashigikiye. Reka dusabe Revera Kado atambuke. Mumukomera amashi atambuka. Bwana sifiwe. Twatekereje ko uyu mudari awutugereza Kiriki. Arya ubwo ni twambikire Kiriki uyu mudari. Bwana sifiwe. Muzi uko mzita ariko mu byukuri pastor twashatse ngo tubihe agaciro bikoze. Dushimire Kiriki, mwatureho ijambo ry'umugisha, kandi uyu mudari uzakingure amarembo menshi kubw'umugisha w'abashumba. Akoze cyane. Tumukomera amashi rwose tumushimira. Reka twongere Kiriki amashi. Kiriki warakoze cyane muvandimwe. Uwo mudari rwose usobanuye byinshi. Turavuze ngo turagushimiye, kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka nubundi dusaba umuntu wahagararira bishop w'uru rusengero. Mu byukuri aba bantu barakoze cyane. Reka dusabe Pastor Alexis atambuke tumuheze ubutumwa bwa bishop. Reka awumusingirize umutubwirire ngo yarakoze. Ukumureba kuduteranya ndebye imyaka nyuma y'imyaka nka 15 20 ubuzima twari jewe nihereyeho. Ubuzima nari mbayemo bukura arabizi, jira arabizi, hari abavandimwe hano tuziranye ingene twari tumeze. Ariko uyu munsi ngo ndi muwanje mfite umuduga mfite uwundi nzanigisha abana
tuza turya kandi sije nyine kandi kusivuze nje mvuze wowe nawe ukiri mu buzima bwo bene nyuma y'imyaka 10-15 twara abahe ariko kubera iri jambo rivuga ngo erega inzibyo nibwira Imana yarebaga mu gihe kiriya ikareba jire ndabizibuka umunsi yabonye akazi turaserebura mu kanogo turasara namavuga ngo uwo munsi jire azoturisha tunyweshe umunsi azohembwa ubwa mbere muzoza munyuraho nije uzoza ubujera yahembwe rimwe bamamwirukana tugira ikiri turawe kuko ifaranga zari zingitu kandi gani we wari wakubitiwemwo tuba mu gisimenti yariya mu cyumba utazi ngo ibuzima buzabaho none uriya wacu muvuga ngo ni mwenye mali ni mwenye mali iyo mukubise gukita imasi ngakurura nkareba nukuri kw'Imana yaremye ijuru neza Imana itugirira umugambi mwiza haleluya hanyuma iyo bigeze ngo tugiye gukora tugiye kwishimira tugiye kugira icyo dukora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ikatubona ko turafata amagufa ko ndafata igiceri cya senkani ngazana hano ngo ndashigike umurimo w'Imana zivuga ngo kado ndakubabariye Imana ikubabarire bene data ndashoje singiye kubwiriza birebire Imana ntikakubone ko wasohoye igufwa yarakugiriye neza namwe tureba ku murongo tuba ku murongo kugirirwa neza yego noneka ni nibyo nawe uko ndarangije tugiye gukora tugiye gushigikira umutima wawe uzumve tugure kamera ngo ni miliyoni 4 tugure kamera tumushigikire kirikazo dushime sinawe cyane tiyo tumenya twese ariko nashika mu nzu iwe n'umugore we na mama we nguriya ndamukunda cyane shigikira umwana n'amabukwe hariya apfuka amabwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko wampamagaye ukampa n'amaboko anshigikira ico babwiye ko yishura inzu muri Kenya iyo si black n'umuhamagaro none rero bene data tutavuze byinshi tutagiye kure Imana ntinkambona nasohoye igufwa Imana yarambaye inyama yarambaye ikibuga cinga yarambaye amabido ndibuka osonebwe narimvuze hejuru y'umuvandimwe kiriki rohora imbere ijya rohora imbere murarize abanshuti biwe bahafi bazi rohora imbere naje nijonze ibyo nyine narimenye bitari kure cyane kiza kikubwira umuntu ko ari inshuti yawe iyo dushitse muri supermarket sinzanishura ndi kumwe na kiriki nzangura ipasi akishura kandi si pasi gusa nogura nzangura n'umugati nkagura n'amata y'abana mu gitondo iyo duhuye na kiriki muri supermarket azayishura kandi sinzamubwira ngo yishure yatangiye yishura ngo buce twahora nkambwira ngo ndi kumwe na boss ntacumbaza yewe kuri hariya kuri kesa nguyu muntu nguyu ATM yaje naguheza ukozeho uwo ni inshuti ba muvuge ngo ni inshuti yaje ibyo sinkabije kandi simbeshe imbere ku gatute ko niko ipasi mfite yapfuye niwe wayiguze yapfuye ubu nukuvuga ngo twari tuyimaranye imyaka hafi tukimangara gukora ubukwe n'umugabo ipasi n'amantora ipasi kandi sinanambwe ngo ayisho cyane iyo umuntu ameze gutyo aba ari inshuti yuzuye idakekeranywaho ukomera Imana amasha isobanura iki tuzogushigikira nje ku ruhande rwanje n'umuryango wanje n'abana banje kubera ko urimo umuhamagaro ikindi ibi ntabihereye hano kiriki kino giterane ntagihereye hano yagiye Butare nimba hari 2019
perezida w'Igisubizo abayobozi bombi baragenda baramushigikira, twese naje ndamanuka, nta muntu nibwo akiza gutya bakiza Kigali, turagenda turamushigikira. Aja muri Kongo muri bya bihe bigoye cyane, no muri Kenya na za Nyakivara. Nimurebe kino giterane ngo mubone ngo nico si cyambere, ni ibintu kimurimo Imana yamushizemo, niko bimeze. Kubera nshuti yaje, Imana ishimwe kubw'iki giterane, kandi azagikorera hose ariho hose Imana amuhaye abantu. Naje Nairobi baramushigikira, ageze kugenda yishura indege. Tekereza umuntu wishura indege, yishurira Fofo, yishurira Aline, nawe nande wundi nabarishari ba Fofo na Aline, ndagira ngo bagendeye ku ndege, arishura itike y'indege y'amadolari majana ngari, hafi 500 ku muntu. Tekereza cyo kintu se uvuga ngo uyu ari muri blague uzi kuvuga ngo ashike muri Kenya afata apartment ukwezi, bakaja muri supermarket, apana mu isoko beneze nka Nyabugogo, muri supermarket bagaha makaroni, bagahaha, bagateka ifiriti, bagateka ibintu byose ukwezi, apartment yo muri Kenya. Murumva se ari ibintu biri blague rwose, ibintu kumva ngo kiriki no, azafata inzu y'ukwezi akishura, akora tuwa muri Kenya, uwari umuvuga butumwa yari Nkomeza. Nukuvuga ngo ibi bintu ni ikintu rwose mushumba kimurimo cyicaye muri we. Nta muntu wo kwishura indege, nta muntu wofata inzu atagiye gukora ubukwe, atavuye muri Amerika ngo afate ubukwe nyine afata apartment. Ninde wo bigerageza? Uzobipime gira urebe. Gira urebe ngene uzo kujwigira. Imana ibaho umugisha, turi yeme tumukomera amashi. Imana ishimwe cyane. Icyanyuma ko ndihuta kugira ngo uko nabonye umuvuduko w'umukunga, Nyabushosha yaravuze ngo tugiye muri highway. Igiterane cyakiriki n'ubundi na highway. Buri kintu kugira modere yacu, ibintu byakiriki n'umukunga n'abayumbe nyine twese tugasaranganya. Niko umuntu buri muntu azagira icyo yahawe. Rero mu magambo magufi ngiye kubivuga umwanya muto. Icyambere nacyo mvuga cyanyuma, turamushigikira akeneye kamera nka ziriya yasikodesheje, turamushigikira. Keranje afite ifaranga hano. Ndasoje umuyobozi wa gahunda naza akomeze, ariko none ari kunyica. Pastor mbabarire, niho uzuvuga ngo wabicuwe nyine, ishuri yacagaragaye, kuko pastor ari inshuti yanje duhorana. Ako pastor yarankunda yeme, madagenda umuyambire pastor Feviti, genda umuyambire ari inshuti, genda umuyambire. Bwana sifiwe. Pastor Kado buri gihe abantu bazambwira ngo se ugira roromodo, ugira roromodo, kawe tara roromodo ngira tara roromodo mfite. Iyo nkubita gutya muri Timasi ntawe ndemeza, hazaza benshi ariko nkabona bose baracafite inenge. Simbeshe umuntu azavuga ko ari representant, nakubita gutya kabona umugati arawuzi, ariko ingeso ntazo kamubura. Ariko nimba ari mu bantu ubu nsigaye mbona ko wombera roromodo n'umushumba Pastor Kado, mumukubitira amashi. Kado nitara kandi ukuntu azayicisha bugufi, araremereye muno mugi, utinya umuntu. Ninde wari wagwimba $50 cash none? Kado ni igitabo wosoma. Pastor natambuka ndasoje. Pastor kuvuzeho notinda n'umuyobozi yatambutse, ariko kuba uzushigikira mu bikorwa byanje byose, je na famille yanje n'umwana bita Jevoni accompagnement tiyaje
ariko umuryango wacu turagukunda kandi tuzagushikira. Ndegereza mabukwe, sinzi nimba yaje, ni umunyagicaniro. Mabukwe nahaguruka azamura akaboko aha ari hose, mumukubitira amashi. Mabukwe ahora hano. Pastor itonegeze kuri ba mabukwe. Mabukwe Imana mumugisha, ni umunyagicaniro ahora hano. Mu mvura turadutegana moto twese dutashe. Kuba mwaranshigikiye bavyeyi, Imana ibaho umugisha. Ndashimira mukecuru nawe nahaguruke bamurebe. Mukecuru nahaguruke nawe iyo afite bitanu, murabizi hano iyo tugegereza umuntu atanga ifaranga. Mama Jevoni nahaguruke rero, niwe mfiziga y'akarere. Ukoze kuri Mama Jevoni ukamutunga gusa ukanamushimaho gutya gusa, abagabo baza bagenda batereta imihanda n'imihanda zova, hazogira umuntu upima. Ndasoje topic niriya, reka turangize. Uyu nguyu iyo ufite umugore wa gito abakamera reka pastor bavuge. Ndasoje mwinyicaza naje amajonera ya simakeya uko ngiye kukugira. Mama Jevoni singiye kumutaka, nja kumushaka nama nibonamo, namubati sasa kuri iki gitaramo ngikiriye iwe no mu buryo bwa network, ndusha network. Jewe umuntu azavuga baza bajana mu buryo niuzo umbwira ngo amasaha y'igitaramo yageze, niuzo umbwira ngo tumira uyu niwe remote yanje, niuzo unkontorora. Impamvu imyamagara inaniranye, abagore nabo ntiborusha. Imana igumugisha. Arakoze cyane mwene data kwakira abashitsi.